Alafu tukihubiri watu wanasema mchungaji, wewe unajua wewe mgogo unahubiri mambo ya kidunia, mambo ya kidunia. Hubiri mambo ya mbinguni. Mimi mbinguni nilienda lini ili nije nikwambie? Lini? Lini mimi nimeenda mbinguni alafu nije nikusimulie mambo ya huko? Hayo mambo ya mbinguni muulize Bishop Nzuna. Huyo yeye atakuwa naenda huko labda. Mama anaendaga mara ngapi kwa mwezi? Haendi. Pasa Mgogo, hubiri mambo ya mbinguni, haya ya duniani. Wewe unahubiri mambo ya kidunia. Tuhubirie ya mbinguni. Subiri nikienda. Kwa sababu Biblia inasema hata hao manabii, Biblia inasema wazi, inasema walichukuliwa katika ulimwengu wa roho wakaenda mbingu za juu, wakaonyeshwa hayo. Sasa mimi sijachukuliwa sasa. Mimi sitaki kuwa mwongo, sitachukuliwa. Mimi nakwambia vitu ambavyo vitakukosesha huko mbinguni unakotaka. Hivyo vitakavyokukosesha. Hasa wewe fikiria,